Bismillahirrahmanirrahim. Si isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Hei setetambun sanditarn, so Muhammad, tindig ka ko gagawi sa kapanambayang inuntabu kumay to na masa. So saupa kon udi na kurangin kas samay to, udi na umaning kas kanyan sa batia ang kaun sukuraan sa malanata batia, at tundug sa mga ayat yan. Ustayan, giyanan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agwani sumisibay si ko samba akhira ko puro upalaw sa Makkah, namia kaumaun so Jibril alaihi salam, namialing sa walay na pitiro iyang kukaruman yan na Khadija at tanggubiyo ko niyo sa kaalkan so puso yan. Na tumiyuro na ng kanana ayat sa mimbelo ya sipat yan ang kutuwa katitambun yan sanditarn. Ustayan, sa siyubus kanyan wala subhanahu wa ta'ala sa kapanambayang yan sa tahajud kung mga gagawi agyuto na paliugaton akna o ba paliugat kung mga umat yan. So simba ko gagawiin na piya kalabi wala subhanahu wa ta'ala subalas yan sabab sa kagi so tawagi imanambayang sama sa uto na ded na pediya narwar ko wala subhanahu wa ta'ala agus so mga malaikat yan na matatanto at ulabus ito simba ko wala subhanahu wa ta'ala. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mataanas kami na itimuwa mirka akatirwa mapened sa Quran. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Mataanas susimba ko gagawiin as kanya ni mitataralo ay iptek na upalo. So katitindugo na ipengsebu simba. Agul lebih makalalawan so kapiyaw batiyawn. Sabab ko da apu karamu ko batiyawn. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Guad na raka ko dunda wami penggagamu kaya malendu. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Butadming kaso ingarano kadna naka agu darakat kaun ko simba sa sampurna akadarakat. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kadna nusebangan agu sedepan. Da simba narwarkan yan sa kuwaangkas kanya na salinggung pa. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Guseber ka kugiiran panaroon sa mga musyrik. Agu awaing kasiran sa kaawa amapia. Wadharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Gubagak na kong kaagus mga tawagi imamakambukag. Akir ko kasawit sa limu. Agula nating kasiran sa mayto. Ustayan, giyanan sa mga rinarinaw Allah subhanahu wa ta'ala ko suguyan ko kapakan dadamarian ko kipapantag niyan ko mga pagtaw ni nadiran peratiayaan. Sa amay ka disiran din maratiayan as wala subhanahu wa ta'ala na tutalagadan yan siran sa masakita siksa ko alungan na mauri. Nalanating kasiran sa di matri ka kumairan din so siksa amia pupagayan kiran. Inna ladayna ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima. Kamataan na katataguan kami sa mga patong nga mga pupunod. Agu malagin da baapoy, jahim. Agu panganang kanaad na bakgian sa bakarang. Agu siksa ang masakit. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Sa sagawi iya tagterin sulupa agu sumanga palaw. Sa maadun sumanga palaw ap tedemi kakayuntong ap kebegnas. Ustayan, giyanan surinaya ganubang kita pekaw masut tagteram mabeger na pemangi kayuntong sumanga palaw sa pengaanas sabab ku kakerupatian sa kepantar sudunia sa pembaru pamasalin sa salah kawalgawan. Amawata nakapipikiraro manusia ubama penggulaw la. Ugaid na miyagdamian din sa mga papatayan ko kapkesugatiran na linog, apagaayungan so lupas ap kagdamiran so kalakagub kailiran so mga palaw, igiramim bebetos so mga apuin yan, bulkino, aman din so lawasay ga apoy ap tuga.
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Mata anas yubu namis kanu sasubu ayar kanu saksi sadataro kia subu yemiku Firaun sasubu. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Nasiang kau Firaun susubu na siniksa amis kanyan sa siksa amas sakit ama beseng. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Ando manaya ika punang gila iwa may ikasyang ka iwa gawi iyang beluin yan sumarunia wata amia kaputia bukiran sa kialoks ko kabes musiksa. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Aso langit na pupengabebengkag ko kalit ngumasa niya adin sudyin di iya na mapenggulaw laden. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Mataa nagiina pananadem nasa tawa kebayana kuwako kadnan yan sa ukit taturuan. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Mata na sukad na nakakatawan niya na patindig ka kumarani ko ikadua bagi ko gagawi. Aguso saupa kaguso ikatlorong bagi. Aguso salumpo kapad ko sirano to apad ka. So Allah na pindiyang ka niyan so gagawi aguso dondo. Kaya to kawan niya na diniyo din kaisip sumasa awak to ko kapanambayang ko gagawi na piya ka taubat kanunian. Nabetia kanu sa ayatam yalbu dapat ku Quran. Katawan yan adna keuden rekanu wa pepengasa sakit aguso mga salakaw nagi imlele kulupa sa peluluba niran supad ku kalbihan wallah. Na adna salakaw wa pedira nagi imaki tido wa salalan wallah. Nabetia kanu sa ayatam yalbu dapat ku Quran. Gupaka tindegen yuso sambayang gugen yuso zakat. Agu pagutang ini wallah sa utang amapia. Utang ada isgiyan na laba. Gusungani na mini ini warko ginawa ni wapad sa mapia na ketuunyos kanyan subalas yan si ikwallah. As kanyan na mapia agulbiya mala abalas na pangni kanu sarila kwallah. Kamataan as wallah na albilawa na paririla albilawa na masaling gagawin. Ustayan, inaloy peruman na ayatanan sogi ikapanambayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sambayang at tahajud aguso sabaad ko mga sahabanian. Na piya kay kira nakabati iran ko malubud kira napad ko ayat ko Quran sa pangalimu kira nukad naniran. Gudiran kagagas o katenduiran piya ko mga kuti kau gagawi ko saupa kon udi na suduun bagi anta kasusabagi yun kasubus wala subhanahu wa ta'ala ay makagagaparuo. Na piya kalabudan siran wala subhanahu wa ta'ala sa kasembayang iran ko mga gagawi sa swaswatiran ko kad naniran. Ustayan, gina ni rupaano mga Muslim kugiiran kapagintaw kumasa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amada kalaro masay ku dunia amasa sangatiran ko kababaluiran na Muslim aad na ipapaturay kiran na mala agalabek asugi ikang galabeka sa katuro o kama manusyay aguso kasabetiran ko kadadagiran.
Suki pelangag nirang ko wahi apu pekaw makiran, akna ubagi ibu kap sebutaw no tangila agu suki pelapiat no dila, ka aya mataan na ketapsir din na galab ko ang gauta. Sa aya kalilid na diran ni pelangag pasin no diran minggulalan sumadadalam mo na suguan, agu meta palakiran so isasaparian na lalangan. Sabab roon na mimbabaloy sira na siran din sa Quran na pelalakaw kulyawaw ulupa. Pangnal ko sura. Paday ko sura apaganaid na iturong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Sa ayam yaw na so Iqra, sura al-alaq ayat apaganay tamang ko ikalima, ko kiyataruto po umurya na 40 ragun sa mararani mga 10 agu 2 ragun ko una ano hijrah. Oriano to na adna miad na masa adad turun so wahi, fatra, ada kau pakati so kiyatu yang ko ta masa patra. Adna mitero sa mga namulan, adap man na mitindig sa mga saragun taman sa duragun. Nasi ko kay po so fatra sa dumiayon so kapturun wahi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na initurunang ka iya sura ada tarubaskan yan ikatlwa sura initurong ko oriano sura ay kanampulagwalo so sura Al-Kalam. Aya una yan na bendingan yan na supangkatan o sambayang aguso ka pangungunutan si iko kawiyag-wiyag rahasyan. Aguso marag na kerumbaan o mga tawa sumiyang kakubenar aminit taling umauwahi. Inituron sa Makkah, inunta so ayat ay ika-10, 10 agwisa, ika-20, katumiron sa Madina, aya kadakla ayat yan na 20, at tumiron ko orian o sura Al-Kalam.